Компакт спортинга ортодойду очыраттақ тердіс кубагын оннетті. Үгес болбут күрәқтігі бұйыл ұратылақ болла. Манна бұсатырутағата Нижне Тагилга спортинга Россия чемпионатыгар онна Санкт-Петербурга Россия кубагар сетигіләқті күттібіт спортсменлері честәділер. Бағалай паселскай салқыр. 5 командаттан 30 берген этачылар түмсен күрәктәсілер. Кәрәксәбілләға Россия чемпионатыгар, онна Россия кубагар бастабыт, онна 2 меселемет бастың этачылар бұқа бары кәлән кытынылар. Ол егер үз берген этачылар бұд, мастер номатын толырыр хитейенлер үдді көлдірі бұғытынан сыналанна. Оларны биге сақа сирен 2 командата демет кытаммыт шишеген Евгений, онна мен, онна Васильев Антон боламыт кытаммыт 2 месене ылдыбыт. Норматив сюсаттон bir ашко мастер туга мен булланы сюсаттон алта 200 итыттан сюсаттон алтыны ыламын ол мастер норматын биттере. Мастер бун подтверждает ирге анны үлелих надо. Ден подтверждает датахмына видео мастер бун денеял. Ортодойду төддүс кубагын катана кисилеригер Россия чемпионы Игорь Егоров мастердар А категорияларгар бастабытын серге абсолютно чемпионуна болары хетиште. Он ител бақпа күрәктеһи осанын бу хайын уста такылгас кемге болар. Он ит кемге дилбелен ытылан каян бу хайын ортото хайын бүтүтәһин форма утыр киребит. Республика спорт министры Михаил Гулеев берген этачыларга макталын билдерде, кыйлактарга гадатын тиертте. Итегоддук быйылгы күрәктеһи тахымнак болду. Спорттың көрүнгө тетимнаксык сайдар, Бағалай Паселскай, Саға телевидениете, Қаңалас Жакускай.